asistentes á comida de confraternidade do curso de aprendices de Bazán do ano 1959, celebrada no restaurante Beceiro de Covas o 2 de outubro do 2004. Antonio Orjales Martínez, Andrés Pérez López, Juan Picayo Martínez, Carlos Pardo Martínez, José Carlos Fernández González, Emilio Leira Álvarez, Manuel Calvo Allegue, José María Álvarez Carril, Santiago Díaz Pardiñas, José Luis Ramil Lirola, Marcelino Leira Nieto, Antonio Lamas Rodríguez, Jesús Romeo Freire, Emilio Bouza Lamas, Carlos Pérez Fernández, Nicasio González López, Ángel Porto Feal, Luciano Caruncho Rodríguez, Ramón Pico López, José Luis Castro Beceiro, Francisco Novo Martínez, Ángel Miguel Vila Cabana, Nemesio García Rivera, José Manuel Rilo Castro, Eduardo Goti Piñeiro, José Torrente López, Jesús Lata Fernández, Juan Antonio Sueiro Sequeiro, Eugenio Durán Aveledo, Marcelino do Pico Silverio, Manuel Pose Lorenzo, José Saavedra Losada, Francisco Graña Carballo, José Manuel Iglesias Martínez, Aurelio Ledo Estevez, Santiago Silvar Martínez, Álvaro Loureiro Seselle, Marcelino Díaz Robles Nieto, Armando Lobo Fernández, Manuel Ameneiros Muiños, José Fernando Chávez Bustillo, Francisco Torres Novo, Manuel Paz Guerra, José Manuel Campos Estevez, Aurelio Porta Rey, Juan José Rodríguez Montero, José Manuel Gómez Pita, Elías Ben Picos, José Salutregui Penabaz, Rogelio Bermúdez Rodríguez, Cayetano Fornos Barro, Florentino Rey Sánchez, Francisco Rey Anido, Guillermo Antonio Rey Otero, José Sestallo Caamaño y Jesús Antonio Pardo Martínez. Os organizadores foron Rogelio Bermúdez, Ángel Porto Feal e Guillermo Rey Otero.